Vlečkite na Adidas se daleku ponekvalitetni od Čik Kumanovo. So vlečkite na Adidas ne možeš da rabotiš na gradilište, niva i vojska, a Čik se odlični za sekakva prilika. Dokolku se za kinat možeš da gi stegneš so pocinkovana žica i teraš ušte 20 godini. Kupuvajte kvalitet, a ne ime. Ti si kvalitetna vlečka, nema da se skiniš i da te zgazni mečka. Milijarda godini ti kjen traješ i sideloce koje makedonsko semejstvo da znaješ. Te nosele, babi i dedovci, majki i tatkovci, Čik Kumanovo na se kadeg ima i se vlečki prva liga. Kumanovo. Kvalitet što traje. Kako Adidas, kakva Puma, Čik Kumanovo čista guma. Една šplakjaš stalno nosiš i za vlečki mnogu godini ti pari ne si trošiš. Samo gubašovite i ovi vlečki se besmrtni.